Yes, nibyo ndagusuhuje nguhaye ikaze cyane n'amakuru agezweho, amakuru yihutirwa cyane ari kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Ni inkuru zigezweho aka kanya zisobanura byinshi cyane ku biri kubera ku butaka bw'u Burundi nyuma y'ishya isoko rigakongoka, ndetse amakuru amaze kujya hanze nonaha. Ibi ndabikubwira nkubwire n'ibiri kubera ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntago byoroshye. Turi ku cyumweru itariki 23 ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Rero twinjiye muri studio ngo tukubwire byinshi cyane, ariko kandi n'amakuru yihutirwa arimo akomeye cyane. Ubu uribaza ngo ubu bigenze bite? N'amakuru agezweho nonaha asobanura byinshi cyane. Guverinoma y'u Burundi, by'umwihariko inama ikomeye cyane y'abagize ishyaka CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi ku butaka bw'u Burundi ndetse n'ubutasi bw'u Burundi, abangaba bamaze kuvuga ikintu gikomeye cyane. Ese wamenye ko ngo bamaze kumenya uwaba yagize uruhare rukomeye cyane mu itwikwa ry'isoko ndetse hariya Bujumbura, ndetse ngo bakaba bamaze kuvumbura n'uwaba waragize uruhare rukomeye cyane mu itwikwa ry'intwaro zahiriye Bujumbura ku bubiko bukuru bw'intwaro z'igisirikare FDNB. Ibi byose nibyo ngiye kukubwira, uraza kumva uko leta y'u Burundi ndetse n'iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ku butaka bw'u Burundi bamaze kugenda bavuga byinshi cyane, birimo ikisa naho ari urujijo, ariko benshi batangiye kuvuga neza ko ibi ngibi ari ukuyobya amarari kugira ngo uburangare bwabo butaza kugaragara ndetse n'intege nkeya. Ariko kandi hari n'abavuga neza ko batabirenza amaso, bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ukuri. Ndabikubwira cyane. Nanone ndakubwira indi nkuru ikomeye y'ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze iminsi izohereza ibisa naho ari ibitwaro biremereye cyane hariya mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu bisa naho noneho byamaze guhindura urundi rwego. Amakuru agaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gusa naho noneho kigeza intwaro, wagira ngo igisirikare cyose kiri ku butaka bw'u Burundi kimuriye intwaro ku butaka bwa Uvira. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare gifite ubwoba ko M23 yamara kwisubiza uyu mujyi bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ibi ndabigarukaho nkubwira byinshi cyane mu biri kugenda bigenzurwa mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. M23 yamaze no guterekamwo imbunda ziremereye cyane, neza imitutu yazo yitegeye umujyi wa Uvira. Ibintu birakomeye cyane, imisozi itandukanye ndetse no muri Plaine de Ruzizi operation karabutaka zirimo zirakorwa, ibintu bisa naho byafashe urundi rwego. Reka nkubwire ibijyanye n'itwikwa ry'isoko ndetse n'intwaro z'u Burundi ndetse nk'ababigizemo uruhare, maze ngusobanurire byinshi. Yes, nibyo n'amakuru agezweho asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Wamaze kubyumva, ubwo inkuru twamaze kuzitangira kare. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba bukomeye cyane, dore ko bamaze kumenya amakuru ko bindiriwe ku rwego rukomeye cyane ndetse n'intwaro zeruka gutwikwa i Bujumbura. Ububiko ibyagiye bivugwa ko hashobora kuba habayeho igisa na gaze ndetse cyaje guteza iyi nkongi maze igakongeza ibiturika birimo intwaro zikomeye cyane. Ibi byose ngo byari ikinyoma, ukuri kwamaze kumenyekana. FNL, uyu mugambwe witwaje intwaro, ndetse n'igisirikare cya Red Tabara nawo uyu mugambwe witwaje intwaro, baravuga neza ko byagize uruhare rukomeye cyane muri izi nkongi z'umuriro zimaze iminsi hano ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru akomeza kugenda agarukaho, benshi bashimangira neza ko iki gisoda cy'u Burundi cyamaze kwinjirirwa, ariko bakavuga neza ko Red Tabara ndetse na FNL, iyi migwi yitwaje intwaro cyangwa se imitwe yitwaje intwaro, ikomeje gusa naho ikora ibitero shuma bikoranye ubwenge ndetse ku buryo budasanzwe. Abarundi bo, by'umwihariko inzego za gisirikare ndetse nabo mu ishyaka CNDD-FDD, bamaze gushimangira neza ko M23 buriya ngo ishobora kuba ari ibatera inkunga, kuko ivuga neza ko, ndavuga CNDD-FDD nyine, ivuga ko abasirikare
ba Red Tabara ndetse na FNL uko ibazi ntago bashobora gutegura operasiyo nk'izi ngizi, ibitero shuma bikozwe mu buryo bumeze nk'ahari ubwa gisivili ariko birimo imbaraga za gisirikare gikomeye cyane. Bivuze ngo leta y'u Burundi yamaze kugenda ishaka uwo yegekaho iyi kesi ikomeye cyane y'ikongoka ry'iri soko ndetse n'ibindi bimaze iminsi byangirika kuri ubutaka bw'u Burundi. Benshi bakavuga neza ko ari urwitwazo rw'iki gisirikare cy'u Burundi, niba amakuru y'ubutasi ntacyo ari kwerekana. Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri kugenda gishaka uwo kibyegekaho mu by'ukuri, ko nta bimenyetso cyangwa se uwigeze ufatwa bigeze berekana. Ibimenyetso byo u Burundi buvuga neza ko bufite ariko ntabwo bushaka kubigaragaza, ariko kandi bavuga neza ko nta n'umwe wigeze ufatirwa mu cyuho muri ibi bikorwa. Ibyo benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakirangoyi. Iri soko ryahiye ku butaka bw'u Burundi, hari abanyemari benshi cyane bo ku butaka bw'u Burundi ndetse biganjemo n'abari mu nzego za gisirikare n'iz'ubuyobozi zababigiriyemo ibihombo karabutaka, ndetse bigaragaza neza ko uwabikoze yasaga naho yari yiteguye cyane guhangana na bamwe bakuru mu nzego za gisirikare kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi isa naho yamaze kwinjirirwa, ariko kandi ikibazo gikomeye cyane nuko batangiye kubyegeka kuri Red Tabara ndetse na FNL, ariko kandi bagashimangira neza ko bimeze gutyo ngo uyu mutwe yaba Red Tabara ndetse na FNL badafite ubushobozi bwo kuba bakora ibi bitero, ahubwo ngo M23 ariyo igenda ibafasha. Ibyo benshi bavuze neza ko ibi nta gihamya ndetse n'ikimenyetso bifite na gitoya, kuko bisa naho ari ugushaka uwo begekaho iyi kese. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane, iperereza ngo rirakomeje, ariko ubutasi bivugwa neza ko bwatanze amakuru kugeza kuri benshi bari kuvuga neza ko aya makuru nta gihamya afite. None ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara ibitwaro biremereye cyane by'izi ngabo z'u Burundi, aho benshi bashibangira neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kiri kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko ibiri kubera ku butaka bwa leta ya Kongo byo bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Abarundi barohereza intwaro umunsi ku munsi, ibintu bisa naho bikomeje kugenda abibagora muri rusange. Cyitwa barikanizasiyo, hakaza kubaho leta ya Kivu gishoboka cyane, ndetse benshi bakomeje kubivuga ndetse bikagenda bitaragurikwa, ariko kuri ubu hamaze kugaragara ibimenyetso bigaragaza neza ko izi nkuru koko zaba ari iza nyazo. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana igisa naho ari impuruza ikomeye cyane, aho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yongeye guhamagara mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, amubwira neza ko noneho imipango yabo yose yamaze kugenda iburizwamo, ko ibice byose boherejemo abasirikare baturutse ku butaka bw'u Burundi n'ubundi biri kubarizwa mu bice bishobora kuza kugirwa ibice bya M23, maze iyi leta ya Kivu ikaza kugenda isubirana ibi bice ndetse byaguyemo n'ingabo z'abarundi ku bwinshi. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana igisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Benshi bati iyi Kivu Republic iraza kuba iri mu ruhe rwego, ese iraza kwemezwa? Ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko ibyangombwa hafi ya byose byamaze kugenda byemezwa. Amakuru aremeza neza ko M23 yagiye isabwa raporo z'imikorere yayo, ndetse hakoherezwa abo twakita nk'abasupervisor mu bihe bigiye bitandukanye, bagombaga kureba niba koko ibyo M23 itanga muri raporo imibereho myiza y'abaturage, uko umutekano umeze mu bice yamaze kwigarurira, ndetse niba bihura n'ibyagiye bitangwa. Ubuyobozi bw'ibanze bwashyizweho, igipolisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa. Na n'ubu ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa M23 bari mu bikorwa byo gutangiza imihanda mishya izajya igendwamo, mu gihe muri iyi leta ya Kongo hatigeze hagaragara igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuza kuba bashyiraho iyi mihanda izajya ikoreshwa n'abaturage mu buryo bwa transport, ndetse kimwe mu kibazo gikomeye cyane cyasanzwe kuri ubu butaka. Ibi byose nimwe mu byagiye bigaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyamaze gushinga leta, ahubwo igisigaye ari ukubona zimwe mu mpapuro. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira perezida w'igihugu cya Kongo ko ibi ngibi bidashoboka, ndetse ko azamufasha guhangana kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara bisa nkaho ibyo azahangana nabyo atabifitiye ubushobozi. Bashoboraga
guhangana na n'ubu biracyaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hano nta masasu azaba hari ndetse n'itegeko rigomba gutangwa wakongera kugaragara asa n'utera iki gice cyo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu Republique ishobora kwemezwa, hashobora kuza kubaho ikimeze nk'aho ari ugushinjwa kuba yahungabanyije ndetse ubusugire bw'igihugu runaka, ibi bikaba byaza gutuma afatirwa ibihano birimo n'ibikakaye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira, abo yari yiringiye basa naho batakomeje kumva diru ndetse n'ibitekerezo yashyiraga ku meza, aho izi karita za politiki zacangiwe asa naho yatoyemo iz'ibigarasha mazima 23 ikomeza kugenda imurusha ibitekerezo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Abaturage b'abakongomani baturuka ku butaka bwa Kongo ni ukuvuga n'ababarizwa mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, dore ko hari na benshi bari muri diaspora mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bitandukanye, Europe ndetse n'ahandi. Aba bose bakomeje gushyigikira ko iyi Kivu Republique yabaho, maze nabo ngo bakagira aho baturuka kugeza ubwo batangira gukora ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bitandukanye biteza imbere iwabo, by'umwihariko abanyamurenge bo baturuka mu bice bya Minembwe banyotewe no kubona ibice byabo byarabohowe ndetse ibice byabo byongera kugaragaramo bababyeyi bagaragaraga ari abanyamasengesho cyane, ndetse n'inka zabo kugeza kuri ubu zakomeje kugenda zishimutwa zibwa n'izi ngabo za Wazalendo zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Amabombi yabarasheho igihe kinini cyane, bikaza gutuma imwe mu mihana yaratangiye kuzima ndetse yaramezemo ibyatsi bitewe n'uko bamwe bahunze, ariko nanone bagakomeza kugenda bashimira twirwanaho yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, igakomeza kugenda iburizamo iyi migambi y'izi ngabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho Tshisekedi nta bushobozi agifite uretse kugenda agerageza kumvishamo 23 ko hajya agenge k'imirwano, maze ngo bakongera kujya ku meza y'ibiganiro. Ibisa naho 23 yahaze kuko byavuzwe kenshi ndetse byagaragajwe kenshi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange, nyamara bikaza kurangira aka gahenge k'imirwano aribo bakishe ndetse bakagaragaza ko bisa nkaho aba ari ibinyoma bya leta ya Kinshasa, nk'uko byanagaragaye igihe haraswaga drone mu bice bitandukanye bya Rubaya, hari naho zahitaniye Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya 23. Ibi rero byose byabaye ari mu gahenge k'imirwano, bisa nkaho mu 23 kongera kwizera amagambo y'i leta ya Kinshasa bisa naho bigoye. Ubu tuvugana rero ntabwo byoroshye, Kivu Republique yatangiye guca amarenga, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batangiye kubwira Tshisekedi ko ashaka yareka 23 ikagumana ibyo bice, kuko n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini, igihe baba bakomeje kubona neza ko uru rugamba batazarutsinda. Maze Tshisekedi wavuga neza ko ibi adakwiye kubyemera, kuko ibice 23 yahisemo gufata ari byo bice bikungahaye ku butunzi ndetse kandi akaba ari cyo yifuza nk'ingenzi. Tuvugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u
Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Kuru akomeye yemeza neza ko ibi bisa naho hari abantu bataramenyekana bamaze kwinjirira itumanaho ry'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ubutasi bwabo. Urumvikana ko bijyana cyane, abenshi bafite amakuru ko ibivugwa mu gihe bitari kugera kubo bigenewe bifite aho biri guca, ndetse ahangaha akaba ariho hamaje guteza inkeke, ndetse benshi bakemeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi mu gihe ikibazo cyamara amasaha 5 kitarakemuka, amwe mu mabanga y'igisirikare cy'u Burundi ashobora kuza kuba yagiye hanze, ku buryo bushobora gushyira n'iki gihugu hanze, kuko hagaragaye ibimenyetso bitatu bigaragaza neza ko iri tumanaho ryamaze kuva hari abandi barimo basa naho bari kuryumviriza baryinjiriye kugeza ubwo bakuraho iri tumanaho. Ubusanzwe igisirikare cy'u Burundi nacyo gikoresha itumanaho navuga ko ari rya satellite, ndetse riba rigoranye kugira ngo rize kwinjirirwa n'uwo ari we wese, ariko iminara igera kuri 3 iri main isa naho ikora nka receiver, ikaza gutransmitinga amakuru cyangwa se sinyare ku byombo. Niryo bivugwa neza ko aha niho byangirikiye nyine. Benshi bavuga neza ko iyi minara ishobora kuba yaje kwinjirirwa maze amasinyare ntabe ari kujya hagomba kujya. Ubwoba rero bwatashye igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana barimo barakoresha amatelefone asanzwe ngendanwa, telefone ngendanwa, kandi mu bijyanye n'urugamba n'igisirikare nicyo kintu cyoroshye guhakingwa ndetse no kwinjirirwa, kuko kumviriza telefone ngendanwa ni ibintu bisanzwe ndetse binakorwa cyane. Ubu rero amakuru ari kuvuga neza ko igisoda cy'u Burundi iyi communication kiri gukoresha ari communication isa nayo itaza gukunda, kuko guhamagarana ku matelefone nabyo bigoranye cyane. Ibi nibyo biri gutuma hamenyekana byinshi cyane biri guca intege ingabo z'Abarundi. Ubu tuvugana
ingabo z'abarundi turi kuvuga ku butaka bwa Kongo zo ntabwo zorohewe na gatoya. Hakomeje kugaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi barimo baranyuranyuranamo basa naho batagishoboye guhangana kuri uru rugamba, bitewe n'uko abagombaga kubakamandinga bababwira left right icyo bagomba gukora ndetse n'igihe bagikorera. Ubu rero itumanaho risa naho ryamaze kuvaho, ibisa naho byagombaga kwifashishwa byose. Amakuru aravuga neza ko ibi biri gutuma igisoda cy'u Burundi kigira intsinzwi za hato na hato, noneho bikaba byahumiye ku marari. Benshi bahise bibaza ibijyanye na Ndadaye International Airport hariya Bujumbura, ati se itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo rimeze rite? Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo ari nta makemwa, nta kibazo na gitoya kirimo, ndetse aha hasa naho hindiriwe itumanaho rya gisirikare, ndetse amakode yose yakoreshwaga asa naho yamaze kuvumburwa. Ese ibi ni Red Tabara ikomeje kugenda ikorana n'abahanga mu kwinjira ndetse no gukurura amakuru mu gisoda cy'u Burundi, cyangwa se ikaza gukuraho iri tumanaho kugira ngo ikomeze kugenda igaba ibitero shuma? Nkwibutsa neza ko umutwe wa Red Tabara ukomeje kubarizwa mu ishyamba rya Kibira ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane binini kandi byo ku butaka bwa Kongo, aho n'umwe mu bakomeje kugenda bari koroza ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mutwe uwitwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada akomeje kugenda atanga amabwiriza akomeye cyane ndetse anakangurira n'abandi Barundi kuba baza bakifatanya nabo maze bakabohora Burundi. Ubu tuvugana ikitwa FNL nacyo cyamaze guhaguruka ndetse hagaragaye amashusho y'abasirikare ba FNL bamaze kwifata bavuga neza ko itsova ndetse igihe ngo gihagije kugira ngo iyi leta y'u Burundi ze guhindurwa nk'uko babyivugiraga, bavuga neza ko abarundi bagomba kuba joininga cyangwa se kubasanga, yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bose bakaza kwifatikanya nabo mu kuba bakora impinduramatwara muri guverinoma y'u Burundi. Ibi byose rero bikomeje kwitura ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko utorohewe no kugeza kuri ubu ngubu, aho igisirikare cye gikomeje kwisanga gihura na strago ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ibibazo bishobora gukomeza kugenda bigira ingaruka ku miyoberere ye. Abasirikare benshi bari kuzira ibi ngibi, ndetse aho bamwe bavuga neza ko asa n'uwamaze kugurisha igisirikare cye kuri Tshisekedi ukomeza kugenda amuha iby'agaciro nawe akongera imibare yaboherezwa kuri ubu butaka. Rero bisa naho bigiye wiherezo, kuko noneho ingabo z'u Burundi zigereye kuri ubu butaka, harimo n'abakuru bakuru, kugeza ubwo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagera hano mu bice nka Uvira ari kumwe n'abacancuro. Ibintu bigaragaza neza ko hamaze gutegurwa igikomeye kimeze nk'imperuka ku batuye Minembwe. N'izi ngabo za 23 ziri Puezero ndibukubwira uko nazo ziteguye, zivuga neza ko ibyo batabonye bashobora kubibona, kandi hashobora kongera kubera imirwano itandukanye n'iyigeze ihabera. Ubundi benshi bashimangira neza ko ari n'ibintu biba nkaho bitemewe kubona umugaba mukuru w'izi ngabo nk'u Burundi aza guhura n'uyu mugaba mukuru w'izi ngabo zifatwa nkaho ari ingabo z'abacancuro. Bamwe bashimangira neza ko ubundi iyi ari sakirirego ikomeye cyane, ari ibintu bitaba bikwiye mu bijyanye na politiki mpuzamahanga. Ariko uyu mugabo utegetse cyangwa se uyobora uyu mutwe wa Blackwater yagaragaye ari kumwe kati n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo. Bamwe banashimangira neza ko aba bagabo batari bonyine, zari ingabo nyinshi cyane, umutekano wakajijwe. Aba impamvu begereye ugomba kubera imirwano nuko ariho hano muri umujyi wa Uvira ngo ariho hagomba gutegurirwa ibitero, ndetse bagomba kumenya ibyo bazakoresha nk'ibikoresho, ndetse n'aho abasirikare bagomba kunyura, amagisi bagomba kwinjiriramo nk'uko byatangajwe, ndetse n'ubutasi bukomeye cyane bwa 23 bwamaze gukurura amakuru
makuru benshi rero bagashimangira neza ko ubu tuvugana mu bice bitandukanye bya Puezero hagomba kugabwa ibitero ndetse ngo ari ibitero bigamije kwamburamo 23 Puezero. Nibavuga Puezero uraza kumva igice giherereye hariya mu bice bigerekeza hariya mu Minembwe, ariko hari n'imihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ni igice gihuriramo imihanda myinshi cyane kuko umuntu afite mu buryo bwa gisirikare bw'imirwanire abakontorora ibice bitandukanye niwe uba ushobora kumenya transporo cyangwa se ibicuruzwa n'ibindi byose yaba intwaro bishobora kunyura muri iyi mihanda. Inaho mpamvu bashobora gufungira amazi n'umuriro neza uwo bahanganye ku rugamba. Ibi rero nibyo byagiye bikubitisha ingabo z'u Burundi, ibitumye haza kubera inama ya nyuma wavuga neza ko ari inama ifatirwamo imyanzuro y'ibyo bagomba gukora ndetse ngo byihuse cyane, ndetse hakaza kubaho no kugerageza guhorera ngo ingabo z'u Burundi. Ibi kandi bakabivuga birengagije ko 23 nayo iri tayari cyane ibikoresho yamaze kubimanura, ibimanura za kajugujugu, ibimanura amadrone, ibirasa kure ku butaka. Angaha hagiye kubera intambara ikomeye cyane, ibyatangiye gutera abaturage ubwoba kuko bisa naho bidasanzwe kuri iyi nshuro. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba gimenyeshwa ko muri uru rugamba hamaze kugwamwa abasirikare bagera kuri 3, ariko bakaba ari abasirikare bakomakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bose bari muri iyi hoteli nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho. Hoteli yarangiritse ku rwego rwa nyuma, amabati yose yavuyeho, ibikuta bimwe biragwa, kandi ahangaha byamaze kumenyekana neza ko nubwo byagizwe ibanga, bamwe bakajya bavuga neza ko uwapfuye ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka, nyamara we ntabwo yigeze hasiga ubuzima nk'uko byakoreshejwe nk'uburyo bwo kunyomoza. Nyamara amakuru yamaze kumenyekana aravuga neza ko iyi hoteli mwaro yaguyemo abasirikare benshi, ariko abafite amapeti yo hejuru ndetse n'abari bashinzwe umutekano wabo bo mu gisirikare cy'u Burundi. Imibare yaje kumenyekana ndetse byari byagizwe ibanga kugira ngo bitaza kugaragara nk'aho 23 yihanangirije izi ngabo. Ibi ni biki biri kuba? Ubusanzwe ahangaha muri Fizi, mu isantere ya Fizi, ndetse hakomeje kugenda hanategurirwa bimwe mu bitero bikomeye cyane, inama za hato na hato, inama z'igitaraganya, abacancuro barahari, ingabo nyinshi cyane zikomeye z'u Burundi zamaze kuhagera, izindi zijya mu bice bya Uvira. Ibi byose ngo ni ibigamije kwiga ikibuga neza kuko intwaro ziremereye cyane ngo bamaze kuzigeza hafi neza n'uyu mujyi wa Uvira, maze ngo baze kureba aho byapfiraga. Ibi byose biragaragaza ko hashobora kuba hateguwe ndetse hagiye kuba ikintu gikomeye cyane cyemeza benshi ko urugamba aho rugeze ari hahandi bavuga ko umwana arira nyina ntiyumve. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ubu tuvugana imbaraga nyinshi bamaze kuzigeza ku butaka bwa Kongo, ndetse imbaraga z'umurengera niko twavuga kuko mu bice bitandukanye, yaba ibice bisanzwe biberamo imirwano, yaba n'ibice birimo amahoro, hari kubera amanama akomeye cyane, hari kubera meetings za gisirikare, aho bivugwa neza ko abacancuro barimo bagaragara muri ibi bice. Abasirikare bakomeye cyane b'u Burundi barimo na General Prime Niyongabo bamaze kuba bari ku butaka bwa Uvira. Ibintu birakomeye cyane. Niki kiri gutuma 23 yamaze kuba ikurura amakuru ko bashaka kuyambura Puezero n'ibindi bice bya Minembwe mu isantere, ikaba yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane nayo yo kuzana intwaro ziremereye cyane zirimo izifite ubushobozi bwo guhanura yaba indege ndetse drones ndetse no guhangana n'ibitero binyuze ku butaka. Imbunda zirasa kure, M24 Combat, ibifaru biremereye cyane. Ibingibi byamaze kugezwa mu nkengero za Puezero ndetse n'ibirometero bigera kuri 3, aho bamwe bavuga neza ko 23 kurekura iyi Puezero bisa naho bidashoboka kuko igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze guterura intwaro 23 igaterura izindi. Ibyo bamwe bavuga neza ko hano hagiye kuba ihangana rikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bashimangira neza ko dushobora
dushobora kuba tugiye kongera kubona abaturage benshi cyane muri ibice bahunga bitandukanye na mbere, ndetse bagahunga ari benshi cyane. Ni imirwano ishobora kuba igiye kugaragaramo tekinoloji ndetse n'intwaro ziremereye cyane. Bisa nk'aho Burundi bwamaze kuza bwose n'umutima wose muri uru rugamba, aho abagaba bakuru b'ingabo b'igihugu nk'u Burundi bamaze kugera mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, ariko ibice bimwe bagiye bageramo amakuru aravuga neza ko ari ibice n'ubundi M23 yitegeye, kuko yamaze gushyira ingabo mu misozi, ndetse bamwe bavuga neza ko izi ngabo za leta y'u Burundi zicunze nabi zishobora kuza zimwe kuhasiga ubuzima mu bitero M23 isanzwe ikora mu operasiyo karahabutaka. Ubu tuvugana bamwe barashimangira neza ko urugamba rutigeze rushyuha ndetse ngo rukomere kugeza kuri uru rwego. Nabone n'igihe imirwano yabaye M23 ikirekurira ndetse ikaza gufata umwanzuro wo gufata umujyi wa Uvira ndetse ikanawufata, koko imirwano yabaye bamwe baravuga neza ko nta ihuriye n'iri gutegurwa, kuko bisa naho noneho birimo imbaraga zikomeye cyane, ibikoresho karabutaka bya gisirikare, ndetse nk'uko byamaze kugenda abigaragaza n'ibimenyetso nk'uko bivugwa. Amakuru agaragaza neza ko ubu tuvugana intambara iri gutegurwa ari intambara ku rwego rwo hejuru. Uvira iraza kuba iyande, mu gihe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bamaze gukurura amakuru ko M23 uyu mujyi wa Uvira yamaze kubarira. Mu makuru tumaze iminsi twababwiraga neza ko M23 yamaze gukuraho amabariyeri yerekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Abazalendo bamaze guhunga bamwe na bamwe, ibisa nk'aho M23 yiteguye kwinjira umujyi, ariko hahise haza ikintu gikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zose, ngira ngo abasigaye Kinshasa ndetse n'abaturuka hakurya ku butaka nyine bw'u Burundi, abasigaye hariya Bujumbura na Gitega n'abakuru mu ngabo za Kinshasa, niko nakubwiraga. Aba bose bamwe baje muri izi nama z'igitaraganya zigomba kuba zitegura uru rugamba. Ibintu bisa naho bitari buze koroha mu by'ukuri hano, ariko M23 yagaragaje neza ko nta gihunga yiteguye guhangana uko byagenda kose. Aba barimo ingabo za UN ndetse n'abaturutse muri Jordania, itsinda rikomeye cyane rishinzwe kugenzura ibijyanye n'amahoro ndetse bagakora supervision, bakaza kumenya ni iki kijya mbere, ndetse n'izi ngabo za Jordania. Ubu tuvugana nyuma y'uko bari bafashe urugendo berekeza muri ibi bice, navuga neza ko ari ibice bya Minembwe, maze ikirere kikaza kutabakundira bitewe n'indege ya helikopteri barimo. Bisa naho yashoboraga kugira ikibazo gikomeye cyane, hari umuvumbu ukomeye cyane mu kirere, bisa naho ikirere kitagaragara neza, no ku butaka byagaragaraga neza ko ibicu biremereye cyane. Koko indege yaje gukatira mu kirere hano isubira mu bice yaturutsemo. Bamwe bavuga neza ko indege yari yahagurukiye za Fizi, abandi bakavuga neza ko yari yaturutse Kinshasa. Ibi rero nibyo byaje kuba bituma aba bagabo barimo izi ngabo za Jordania ndetse n'itsinda ry'ingabo zaturutse mu Buhinde bari kumwe n'ingabo za UN bagombaga kugera mu Minembwe kuri tere, bakaza kumenya ibivugwa uko bimeze ndetse n'uko bikorwa, ndetse bakaza kumenya ukuri kwinshi cyane. Ubu rero amakuru aragaragaza neza ko abangaba bongeye gufata uru rugendo, nyuma y'uko urugendo rwa mbere rutigeze rugenda neza na gato. Bisa nkaho noneho aba basirikare bo mu muryango wa UN ndetse n'izi ngabo nakubwiye haruguru bageze hariya Iminembwe mu isantere. Ibi kandi biri kuba mu gihe abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bo umugambi wabo bamaze kunoza, nyamara na M23 na twirwaneho basa naho bamaze guhaguruka. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza ibimenyetso by'uko hongeye gututumba umwuka w'intambara, y'igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuzana amadrone ndetse n'indege z'intambara ziri kurasa ubutitsa. Aba bashinzwe amahoro baje kugera mu bice bya Minembwe, ariko amakuru avuga neza ko kajugujugu zagombaga kuza ari 3, ariko birangira haje imwe. Niki cyatumye haza kajugujugu imwe? Ese bamwe bagize ubwoba bwo kunyura muri iki kirere cyatangiye gukoreshwamo amadrone ndetse n'intambara ku buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga
avuga neza ko hageze bake b'ingenzi abandi bashobora kuba babaye baretse kugera kuri iki gice cy'imirwano. Amakuru akavuga neza ko abahageze biganjemo izi ngabo za UN zije gukomfura mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge kugira ngo isi igire icyo yakora, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko nta gikomeye biteze kuko n'ubundi barabizi bagiye babona ibimenyetso byinshi cyane bitandukanye bigaragaza neza ko abanyamurenge bakomeje kwicwa, kumeneshwa ndetse no gukorerwa ibindi byaha bikomakomeye nyamara ntibigeze bagira icyo bakora. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko helikopteri imwe irimo aba basirikare ba UN bakomeje ndetse baza kugera hano Minembwe, batangira kugenda mu bice bitandukanye aho basanze amatongo menshi cyane, imihana myinshi yari ituyemo abanyamurenge, ingo zabo zaramaze kumeramo ibyatsi. Mu mashusho yagaragaye bisa naho aba nabo batunguye cyane, benshi bumvaga neza ko ibyo bumva mu makuru ndetse n'ibigenda bitangazwa na Alliance Fleuve Congo AFC 23 ndetse na MRDP twirwaneho bishobora kuba birimo amakabya nkuru ndetse n'ibihuha, kandi hagaragajwe amashusho yahagiye haraswa ibisasu biremereye cyane na Sukhoi 25 indege y'igisirikare cya leta ya Congo. Ibi byose byagiye bikorwa hagamijwe kurimbura abanyamurenge. Ibi kandi byagaragaje neza ko abanyamurenge nibura bagera kuri 70% bamaze guhunga ibice, hasigaye 30% abanze kuva ku izima aribo bakomeje kugenda abarindwa n'izi ngabo ndetse kugira ngo barebe ko bashobora kugarura abahimutse. Nubwo benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye, iyi Minembwe yari yaragambaniwe hafi kurimburwa koko. Ibi rero ingabo za UN zikimara kubibona, benshi bemeza neza ko hashobora kuba hagiye kuba ikintu gikomeye cyane ku ngabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo zagaragaje ubwicanyi ndetse n'umujinya ukomeye cyane, ubugome ndengakamere bashakaga gukorera aba baturage ba Minembwe kandi babigezeho kuko benshi barapfuye, bamwe barameneshwa kugeza ubwo iyo 23 na twirwanaho batitambika ngo nabo baze kugenda bagaba ibitero ndetse banahagarika ibitero bikomeye cyane by'izi ngabo. Ubu nta muturage n'umwe ubukibarizwa mwabira bice. Abaturage bari batuye Minembwe abenshi bimukiye cyangwa se bahungiye iyi mirwano mu bice bya za Kavimvira ndetse na za Kamanyora kugira ngo baze kureba ko amahoro yakongera guhinda, ariko kandi n'ubundi bisa naho byari byaramaze kugorana. Gusa hari hashize iminsi itari mike yahagaragara agahenge k'imirwano aho 23 na twirwaneho bari baramaze kugota ibice byinshi cyane, za Puezero barirukanyeyo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'Abarundi, ariko noneho bisa naho ibintu byafashe urundi rwego. Igisirikare cy'u Burundi cyamaze kongera guhagurutsa ibitwaro karabutaka ndetse n'ingabo za leta ya Congo, kugeza ubwo 23 nayo yongeye gufata izindi ngamba nshya zikomeye cyane zo guhangana n'izi ngabo za leta ya Congo, zisa naho zamaze kwisiga insenda zarakaye ku rwego rwo hejuru. Ibintu birakomeye cyane hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Benshi baremeza neza ko aho bigeze ubu ngubu iki gisirikare cya leta ya Congo cyari gikwiye gutuza, kuko UN yamaze kugera ku kibuga cy'imirwano hashobora kuza gutangwa raporo mbi cyane no ku gisoda cy'u Burundi, maze hakaza kugaragara bimwe mu bihano bikakaye cyane kuri ubu butaka, yaba u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Bya Kinshasa ntibijya biburamo kidobya ndetse n'urunturuntu. Ibintu ntabwo byoroshye na gato. Y'ubu tuvugana benshi mu barinzi ba Perezida Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi afite akazi gakomeye cyane. N'amakuru agaragaza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi hari benshi cyane baherereye Kinshasa bamaze kugaragaza neza ko basa naho batamukunda. Bamwe mu bakongomani benshi baravuga neza ko ari we ugira perezida wabo inama mbi, inama zikomeje kubadindiza mu iterambere, inama zikomeje gutuma igihugu cyabo gihora mu ntambara, inama zikomeje gutuma ibihugu bitandukanye byaramaze kwikoma igihugu cya Congo, kandi ngo inama perezida w'igihugu cy'u Burundi agira perezida w'igihugu cya Congo wamaze kumufata nka best friend we ndetse inshuti ye magara, dore ko byinshi akora ari we yagisha inama ngo nizo zituma igihugu cya Congo cyaramaze gufatwa nka kivumwa ndetse nk'ahantu hatazigera haba umutekano. Kwanga amasezerano y'amahoro, gusinya amasezerano ugahindura ibyavuyemo, gukorana n'imitwe bisa naho iri kugenda ituma benshi batakariza icyizere igisirikare cya leta
leta ya Kongo nibyo abaturage ndetse n'abadiplomate ndetse n'abandi banyapolitiki bakomeye cyane by'umwihariko abatavuga rumwe na Tshisekedi bakomeje kugaragaza nkaho ari byo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashinjwa. Amakuru aremeza neza ko abaturage ba Kinshasa bongeye kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi atakabaye akandagira kuri ubu butaka kuko ibyajemo ni inama za politiki ndetse bisa nkaho bidafite cyinshi cyane bivuze. Uyu mugabo kandi utetse igihugu cy'u Burundi arashinjwa kuzana ingabo kuri ubu butaka bwa Kongo ngo zimwe mu zituma iyi ntambara itarangira. Abatuye Kinshasa benshi ngo barimo n'abafite imiryango hano muri Kivu y'Amajyepfo hano muri bice 23 yafashe ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa abongeye guhagurukira rimwe nk'uko byagaragaye. Hari itsinda rikomeye cyane ry'abaherwe ndetse abasaza bakuru bagira ku 8 bivugwa neza ko ari abanyapolitiki bakomeye cyane ndetse ni bamwe mu bahagurukiye mu kurwanya ko perezida Tshisekedi yahindura itegeko nshinga kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi nabyo babigezemo bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi afatwa nk'inshuti magara ya Tshisekedi nyamara yarakwiye gufatwa nk'umwanzi wa Kongo kuko yagiye akora byinshi cyane bisa naho ari bishyirishamo Kongo maze igihugu cya Kongo kikaba cyarisanze cyarabaye ruvumwa ahariho hose. Ubu tuvugana rero benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 bari bibereye mu bice basanzwe bakontorora nyamara hakurya za Kinshasa inama uko zategurwaga kunyuranyuranamo uko abayobozi batandukanye ndetse aho byagaragaye neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe yasaga n'ufite igihunga dore ko asanzwe agenderera Kinshasa ariko akaba ari ubwa mbere abaturage ndetse n'abandi banyapolitiki bagaragaje ko batamwishimiye cyane byanatumye benshi bemeza neza ko umutekano we wari wamaze kujya mu kangaratete ku buryo bukomeye cyane. Byasabye ramforo ikomeye cyane y'abashinzwe umutekano w'igisirikare abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu cya Kongo uko byasaga n'aho abajyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi ari bake badashobora guhangana n'ibyateganywaga kuba byagabwa kuri uyu mukuru w'igihugu. Abaturage bari bamaze kumenya aho ari gucumbika ndetse n'imihanda iri gukoreshwa. Ibi rero bisa naho ari byo byari byamaze gushyira umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kaga ndetse benshi bavugaga neza ko kuva Kinshasa biri buze kumusaba imbaraga zikomeye cyane ndetse akifashishwa n'iza gisirikare. Ubu tuvugana rero abakongomani bakomeje kugaragaza neza ko batishimiye imikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko birumvikana nyine n'abatavuga rumwe na Tshisekedi biganje mwabira bice bya Kinshasa bavuga neza ko izi nama igihe zakorewe cyose nta musaruro zigeze zitanga ku kibazo Kongo ifite ndetse bisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi afite inyungu ze bwite we na Tshisekedi arizo bakomeje kugenda abashyira inyuma. Abakuru b'ibihugu bose bategerejwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihugu byabo yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu ku butaka bw'u Burundi harimo harategurwa amatora y'umukuru w'igihugu aho biteganyijwe neza ko n'uyu mugabo ugitegetse iki gihugu cy'u Burundi azongera kwiyamamaza ndetse kandidatire ikaba itangwa ariko benshi bavuga neza ko ibi ngibi abarundi benshi cyane bamaze kubihagurukira ndetse batabyifuza n'abarimo abarwanya leta y'u Burundi nyine babarizwa mu tware ditabara ndetse na FNL abangaba bakomeje kuvuga neza ko kizira kikazirizwa ko uyu mugabo bavuga ko ategekesha igitugu ndetse ko igihugu yamaze kucyoreka atarakwiye kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Suko gusa bimeze kuko na Kinshasa perezida Tshisekedi Antoine Felix nawe akomeje kwitegura kureba uko yahindura itegeko nshinga kugira ngo rimwemerere kongera kwiyamamaza indi manda kuko bisa nkaho ibyo itegeko nshinga rivuga uyu mugabo manda ze zarangiye ndetse nta wundi mwaka yemerewe kuyobora nyamara ari gutegura icyitwa referendum kugira ngo aze kuba yakemererwa kongera gutorwa akaba umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bagaragaza nkaho cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Abasirikare b'abarundi benshi barimo n'abakomakomeye bamaze kugera mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho bari gukorana n'abacancuro ndetse n'izindi ngabo zigomba kubafasha kugira ngo bimure M23 bayikure mu bice bya Poezero ndetse ngo yamburwe n'ibice nka Minembwe.
Makuru atugira haravuga neza ko Major General cyangwa se General Major Eri Ndizihiye uzwi nka General Muzinga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi, benshi batari banazi ko burya uyu mugabo ari we wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare byose by'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Uyu yagabweho igitero gikomeye cyane muri operasiyo ya M23, ndetse bamwe bavuga neza ko uyu mugabo aho M23 yamusanze hano mu bice bya Fizi neza mu santere, ariko kandi bivugwa neza ko ari na metero zitagira muri 800 uturutse kwa ya hoteli iherutse kugabwaho igitero cya drones na M23, ahabarizwaga abasirikare bakomakomeye nanone mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi mwarabyumvishe twarabibabwiye cyane, ariko inkuru igezweho nuko uyu Major General Eri Ndizihiye uzwi nka General Muzinga ariko aba ari we dukoresha, ndetse yamaze kuba arasirwa muri ibi bice. Iyi nkuru ntirahamwa, igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirayivugaho, igisirikare cya M23 ntabwo kirabyemeza. Gusa amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko hakozwe igitero gikomeye cyane, ndetse cyabashije no guhitana abasanzwe barinda uyu mugabo urinzwe cyane mu buryo bukomeye cyane. Nyamara bikaba byarangiye M23 muri operasiyo ibashije kumugarika n'ibimenyetso bigera kuri 3 byagaragaje neza ko M23 yakoze iyi operasiyo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zisa n'izamaze kugwamo amazi akonje. Izi ngabo ntacyo zishaka kuvuga, zafashe umwanya, benshi bashaka amakuru ahavuye impamvu yo kwifata amapfubyi. Benshi muri bo n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba noneho basa naho ijuru ryabaguyeho, ibintu birakomeye cyane. Kuri ubutaka rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kugaragara impamvu ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zikomeje kuharirira ndetse no kuhababarira muri rusange. Reka nkubwire uko bivugwa ko iyi operasiyo yagenze, uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Major General Ndizihiye Eri uzwi nka General Muzinga, amakuru aremeza neza ko mugabo uyu atakiri mu mwuka w'abazima. Ni inkuru yemeza neza ko abasoda b'u Burundi benshi cyane bari muri ibi bice bya Fizi, ndetse biganjemo abacungiye umutekano uyu mugabo General Muzinga. Amakuru aremeza neza ko ashobora kuba yamaze no kwicwa, ndetse muri operasiyo za M23, operasiyo bivugwa neza ko zakoranywe imbaraga z'umurengera nk'uko benshi bakomeza kugenda babigaragaza. Amakuru akavuga neza ko aba basirikare ba M23 bifashishijwe abo mu itsinda ridasanzwe rijya muri operasiyo ziremereye cyane. Amakuru akavuga neza ko biganjemo abakomando ndetse na sniper umwe ari nawe wifashishijwe mu kurasa uyu mugabo, nyuma y'uko abakomande bari bamaze gushyira hasi ku buryo bukomeye cyane abashinzwe umutekano w'uyu mugabo General Muzinga uri muri ibi bice, ndetse ari nawe wakomeje kuba apanga ibikorwa by'urugamba ku ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu rero uyu mugabo amakuru atugeraho tutarahabya 100% n'amakuru yemeza neza ko yaba yamaze kuba yahasiga ubuzima. Ibi rero byaza kuba ibintu bibi cyane, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, bikaza kugira kandi effect ikomeye cyane kuri iyi ntambara. Ndetse abarundi baza kuvuga iki ko bishobora kuza gufatwa nk'ikintu gikomeye cyane ndetse kidasanzwe nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero birakomeye cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bakomeje kwatesekera, ibyo benshi bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi noneho cyafashe umwanzuro wo kumanukana imizi, imiganda byose bakaza kurunda ingabo muri ibi bice. Ibitangiye gutuma menyekana amwe mu mabanga akomeye cyane, ndetse bigatuma ingabo z'u Burundi zigabwaho bimwe mu bitero nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gato. Igisirikare cy'u Burundi kiri kwisanga kigomba gushyingura uko byagenda kose, ikiriyo kigomba kugaragara mu ngabo z'u Burundi, kuko noneho M23 yageze mu bakuru muri izi ngabo. Ibyo benshi bashimangira neza ko bigomba kuza gufatwa nko kuba igisirikare cy'u Burundi cyatanga isomo nk'uko amakuru abigaragaza. Ariko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gupanga byose biri kugenda biburizwamo. Isomo bashaka gutanga ngo bimure M23 bayikure puezera, ahubwo biri kurangira aribo barihawe bakaraswa bakicwamo abakuru. Ibyo benshi bafata nkaho
ingabo z'u Burundi zishobora kuba ziri mu rugamba ariko M23 irurimo kubarusha nk'uko byagaragajwe n'ibimenyetso byinshi cyane. Bafata umwanzuro wo kutongera gukorana na Tshisekedi, byabibaye ibihugu bitanu byamaze kuba bishwana byikoma Tshisekedi. Benshi bati umugabo ntashobotse ndetse asezeranya benshi ibyo atakora. Igihugu cyangora kwikubitiro nicyo cyabanje kwerekana neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza neza ko atari kuzuza amasezerano bagiranye mu bijyanye no kohereza ingabo za Angola. Ngira ngo murabizi ingabo za Angola zaje kuri ubutaka bwa Kongo by'umwihariko, benshi bakavuga neza ko ariko igiteye izi ngabo za Angola ndetse na leta y'igihugu cya Angola ari uko yamugoye, ndetse nyuma y'uko yarabonye neza ko ingabo ze ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, AFC M23 iri kuzicucuma ku buryo bukomeye cyane, yafashe umwanzuro wo kugira ibyo avugurura mu byo bavuganye. Ibi nibyo Tshisekedi atumvishe, maze perezida w'igihugu cya Angola nawe akavuga neza ko imirambo ari kwakira buri munsi iturutse muri ibi bice, dore ko imirambo yakurwaga hano muri Kivu y'Amajyepfo ikajyanwa i Kinshasa. Ingabo za Angola benshi bavuga neza ko nubwo zahaguye ariko bagiye bazibera intwari bakajya kuzishyingura ku butaka bwabo. Iki kibuga cy'indege cya Kinshasa cyahagurutseho imirambo myinshi cyane mu minsi igera kuri ine ishize yoherezwaga hariya mu gihugu cya Angola. Ibi rero byagaragaje neza ko perezida wa Angola yahise yisubira, kuko uko yarazi ibi bintu bimeze atari ko bimeze. Nyuma ya perezida w'u Burundi, perezida wa Angola nawe yabanje kwisubira, hakurikiraho perezida nyine w'igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira neza ko Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, we kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bari gucana uwaka, ntibari kurebana neza, kuko bivugwa neza ko hari ibyo bamaze gushwana, gusa bo ntabwo byamenyekanye. Gusa murabizi ko ingabo za Tanzania nazo ni zimwe mu zifashishijwe muri uru rugamba, na n'ubu hari izanyuraga mu kiyaga cya Tanganyika zerekeza ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo mwagiye mwumva n'ibitero ndetse n'imitego imeze nka za ambushi M23 yagiye ibatega nyuma y'uko bagiye banyura muri iki kiyaga cya Tanganyika. Nyine aba basoda b'igihugu cya Tanzania baje gutanga umusada, ubu bamaze gushwana. Inkuru iravuga neza ko Ubugande bwamaze gukubita agatoki ku kandi, nyuma y'uko bivuzwe neza ko FDLR ishyigikiwe na leta ya Tshisekedi nayo ariyo yakomeje kugenda igaragaza neza ko iri kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda. Ngira ngo ejo bundi mu minsi ibiri ishize twababwiye inkuru y'uko hari FDLR yamaze kwambuka umupaka wa Kongo ijya muri Uganda, yica abaturage ndetse narasa abasirikare nk'uko bitangazwa. Ibi rero biragaragaza neza ko ibi bihugu byose byamaze kugenda bishwana ndetse bigashwana ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi. Ibi ko bibereye rimwe biraza kugenda bite? Ibibaye kandi mu gihe n'u Rwanda ntago twarushyizemo. Tshisekedi wavuga neza ko batameranye neza, ndetse yagiye yirukanka amahanga menshi cyane yerekana neza ko u Rwanda rwakabaye ngo rufatirwa ibihano. Ibi biragaragaza neza ko Tshisekedi abo yari yiringiye benshi bamaze kumuhinduka, ndetse nyuma yo gusanga afite amakosa akomeye cyane ndetse akagira bamwe ibyo basezeranya ntabikore. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu mu buryo bukurikira: intwaro ndetse n'abasirikare byatangwaga n'ibihugu nawe akabihereza amabuye y'agaciro bamaze kuyirengagiza nyuma y'uko bamaze gushwana. Nakubwiye ko Angola kuri ubu ngubu ntibari gucana uwaka. U Burundi bwo bisa naho bikiri muri pending, ariko kandi bamaze gushwana ndetse batungana ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kutumvikana ku masezerano ndetse ngo yuzuzwe uko babipanze. Tanzania yo byamaze kurangira. Ubu Ubugande nibwo bwamaze kwitiramo, bwo bwanarakaye cyane. Dutegereje ijambo rikomeye cyane rishobora kuza kuvugwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhozi Kainerugaba, ushobora kuza gutangaza ibikomeye nyuma y'uko bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kihaye kuba cyagaba ibitero gifatikanyije na FDLR ku basirikare b'igihugu cya Uganda. Bisa nkaho Tshisekedi nta wasigaranye uretse igihugu cy'Ububirigi, bivugwa neza ko ari cyo ngo kimugira inama. Ese biraza kurangira bite? Tanzania ivuyemo, Uganda ubu byashyushye, igihugu cya Angola byamaze gukomera cyane, ndetse igihugu cy'u Burundi nabyo bisa nkaho bigeze ku iherezo. U Rwanda rwo n'ubundi ni ibisanzwe ntabwo bacana uwaka. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane, ndetse no gusa nkaho aza kuba abaga akifasha mu gihe ingabo ze zidashoboye guhangana ku rugamba. Uyu mugabo benshi bavuga neza ko ibigiye kumubaho bishobora kuza kuba bibi cyane ugereranyije. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza intege nke, ari nayo mpamvu perezida w'igihugu cyabo ndetse n'inzego za gisirikare zagiye zifashisha ndetse zikitabaza ibi bihugu, ariko kugera kuri iyi nshuro bakaba bamaze gushwa
gushwana nyuma y'uko amakuru avuga neza ko mama 23 yafashe umwanzuro wo kuva muri izi quartier cyangwa se muri ibice bya Plaine de Ruzizi. Benshi baravuga neza ko iyi ari strategie y'urugamba ndetse Tshisekedi